احلى من انك تاخد يوم اجازه علشان تروح لدكتور السنان مع ولادك، مواعيد دكتور السنان. مبسوطه ان انا خدت يوم اجازه عشان اقضيه عند دكتور السنان بتاعك؟ انا ما كنتش عاوزه اروح. انت ما كنتش عايزه تروحي؟ اروح المول. عايزه تروحي المول؟ دي حاجات جميله جدا. انت اخد يوم اجازه عشان اروح معاكي لدكتور السنان؟ انت واخوكي؟ مستعده؟ نو ليه؟ You just touched it. Hey girl, how are you doing? Good. I was a dentist. دكتور السنان كان حلو؟ No؟ معلش. عملتي ايه؟ عملتي filling? You had a filling? معلش يا سوسو. Okay, it's all done now. Hey, we did it. We did it. خلعت؟ خلعتي درس؟ معلش. أحلى يوم أجازة ده ولا ايه؟